Hello, Tuni Kuki News in JOUSEU na bon saben liam na hibin Tuni 17 July 2026 ahita in Tunin zong thu za chom he akizaki nin hi chi ho zong hi mi tampi ni het thei ni divin hin se hitin chule mi tampin komena galboina international galboina tilhen US le Iran ke boina hi hen Ukraine le Russia ke boina lang ho hi zong le update khat ve be hin bolin ti a hi je in jing ni khole hin bol lo hitin tu ni hin chom cha in igam sung inam sung thil so dan hole I chen ho wa ipp thil so hitam ti ho hi hin beo hitin ga velo hen India le Myanmar zong tu a hi gam kilhe tu na dinga hi to gon ani jing ve ti hin tu le tu a hi chi to bang to gon ho ani yo hi pon masang la ya pana to gon anane wa a gam control ding dan hole pillar boulder pillar ho hi chi chung changa ki het hil na a hi lawai le ki boina a jing je a hi khatnin hichi ama ho dinga hoina mun gam chukila ding khatnin zong ama ho gamma dinga a hoina mun jep chu akila dinga hi ki hona anane yo hi in tu ni chan ge ya zong hi boulder langa mopo gam gi a mopo India lang hi hen a hi lawai le Burma lang hi hen hita chu alanga mopo ho hin ki ho to na nei vin pillar ho hi khana hung sung lut na khana hung pot do ti ho ta bang hi ho hi ki hial to ne dinga hi to gon ani jing ve ti ho jong hi mu a in hi chi chung chang jong hen se we tin chule kuki cha te I chen na zo sewa longmon na talo ti hi hin se we tin hi thei di wa chu ni chi hi ga sei ma se jap lo hen tu le tu a hi kuki chaten ikine pi pen no so a hi le Manipur gam kai sunga tamdeu pen I hi ziun Manipur gam kai sunga tu le tu a kuki chaten demand I bolu Indian government hi nga zong pateta a thum na official ta I thumo separate administration kiti pen hi imu theina ding te wa to gon ini ngai a hin aji chu mi zo sin hi chikine pi a pankila jing lai a hi in a hin la hi chi I movement pau hi event na hi le mi tampi hi a serious ta lo a hi lo vai le ta san bi se lo a hi lo vai le I thil thum na a ko na ta ti a pangbi se lo to banga hi hin kho I mangoven a hin la tu ni kho a hi hoi ta event nai le kuki cha te I chen naw mun tina hi boina hin to deu phat khat le tu ni chan ge ya I thil thum pau imu lo wa gam tum khat kuki cha te king up na ding khat state khat be in hei lo wa hi le kuki cha te igen thei naw hi tu a sanga jong he hung sang zo ding dan din muna jong hi mo a hi ti chu mi pin I het no wa tu le tu a kuki cha ten hi chi to bang demand I bol pau hi kum izat hung chal zong le hi chi to bang demand bol kit na ding le tu to banga phat kilem ho hi imu kit lo de wa hin tu a zong hi tu ni kho a Nagaland gam kai sunga thil so ho bang chu iga vet na hi le a leader ho hung ding do zo se chun kuki cha te phat na ding le kuki cha te hin na ding mo sai do po win I ati le kuki cha te hi Manipur gam kai sung hi han Nagaland gam kai sung hi zong le I chan ham khana su boy na ding to gon ho hi ani jing ovi ti ho zong chu mo an athu sei mo ngo zong chu kuki cha te hi tai ka chen sa wa hi tai ka sa wa hi le tu ni a hi ama ho a in nei zodan in apang ve ti a zong hi a hi lawai le Nagaland gam kai sunga cheng kuki cha te zong naga ki so lo wa hi le agam sungu wa cheng thei ta lo ding le no do ding dan din mun ho a zong hi tu ni leader ho liam ho chun to say no ho chu warning at ti jing of hi chu to bang to say ho chu event na hi le tu ni a hi kuki cha ten state khat in ei lo ho hi tai
mun khanai chen khom lo kho hi tai hi che ho I chen khom lo wa phateta I pan khom lo wa hi la mun danga iso pi sangam gen thei ha satna hin to han lang hele hi che ho na san jong hi I hu zo lo diu dan din mun khana hi hung ding a hi in hi ji chun a hi thei le kanam mi te ho tu chunga demand I bol pau separate administration hi mo mai maya masanga mi khat athi a along man government hi nga idel bangwa chu idel wa hi le tu ni a hi kanami te ho izolel de wa hi izi chun tu ni igal bol pau hi bol ta bol ngain kum iza dham khat igam inama dinga nam se pay na ki phutna igam inam atuma theina dinga state hi hen union territory hi hen ipi hi zong le thum na hi ananei zingo a hi na hi la kum som thum lang ahung waltan hi chita bang mi pin zong pan ila theina ding inam se pai ho win zong adin na khat no wa phatita demand a bol na ho adin pi theina diu lampi hi do hel a hin la wang phat pin kuki chate I na zo sewa I gen thei ta ji uwa zong hi pathinin zong ei lung sit hin tin 2023 May 3 a patna chu kuki chaten idei ingai ithum theina diwa to go na hung omin inam sung izat sunga zong mi izat ham khanin lemna to in mi izat ham khanin zong ahin kho achan tan ahin la tu ni chan ge a hing na lai kuki cha te hon hi chi po na ta inei lo wa ithil thum pau a hi lo le ithil tup pau hi tup ta I tup lo wa hi le chun tu nung tu ban ting le hi chi sanga kho zo le ha sa zo a inamin gen thei a hin tho na lai ding a hi ti zong chu iga phon theo hin tin tu hin new so aban in ga vekil lo hen ukur gam kai sunga Assam Rifle and Void Ho attack anaki bola mini anaki kabli na chunga hichi emboss to kisaya hi sepai ho igam inama dinga panla ho aphat chenga ambush akibola hita hi security force ho akitha jinga hi lechun ama ho dinga jong na to hi nombe loading a hi ta ji chun tu ni chun Indian government a kona Cobra Battalion ni lang hung lu na Manipur gam kai sunga panla ho hin aphat chenga tu a hi operation a apo do ding chengle bulletproof hongen aza na diwahi thupas abol tawi ti ho jong chu mu a hin tu le tu a hi Indian Manipur gam kai sunga hi CRPF battalion ni ahung ki tol lut na chung chona chu bulletproof ho gari zakhat lang hung ki tol lut a hi in tu a hi Manipur gam kai sunga center force hon ETM khatna operation ding hi hen a hi lawai le gamboi na a ahung hlai ta wa hi zong le gari mai jang talo ding bulletproof hongen za na ding a hi government a ko na approve amota win tu a patna hi CRPF Cobra ho a hi win Assam Rifle ho a hi win ETM khatna situation khat ahung uma boina khat ahung uma hichiwa chu center force hon bunker sim na ding hi hen a hi lo la khosu then na ding hi hen ipi chu hi jong le center force hung nge a hi la chun a bon wa hi chi gari zakhat lang bulletproof hung ke tol do ho mangcha a hi to gon a hin nei pat de wa hi tai ti chu mi pin iga he thiam na de wai phon wa hi in chule ko tu in jong thu phon khat a hin nei in hi chi lenglong le tei khang ki hal na ho no ne district gam kai sunga ki hal na chunga jong hi ko tu in phamo asa dan le MLA hon tu ni chan ge a agam kai sunga MLA hon I macha thiemo chan lowa a hi lo le thiemo a chan na thu I macha phong do lowa a na chunga oi mon ho jong anei ti ho jong hi mu a hin la lang khat langa chu I vet na hi le chun ei ho MLA ho jing in zong imi isa po na zala tu ni chan ge a I macha I sei thei lo wa hi le chun
email ma hovin tu ni ai ho dinga apuna na thu a hin phon diu wang chu ta san lo a hi in hi zong le ko tu hon tua gam kai sunga no nei gam kai sunga mla hon ama ho gam kai ama ho mopo na gam kai sunga khole veng ke hal na chunga I ma cha asai lo na chunga jong ko tu in themo achani ti ho jong hi mu a hi in tu le tu a hi I gam sung inam sung hi ivet na hi le Meitei government bel dana wang wa hi zan ha jong I sei tawin lum lo vot lo to bang khat na hi vin a hi le I gam sung wa hi ei ho ki pal jing dana hi hin kho imang tawin hi chi hi aphamol he jingin tuni a hi kanami te ho igel thei wa hi le I gam sung inam sungin gen thei ha sat na ito ho hi hungki le ta hen a hi lo wa hi le I gam sunga gen thei ha sat na ito ho hi avela to kit da taw te iti wa hi le I thum pau hi det ta I din diu I lampi zot dan pau hi thing sela I zot phan wa hi tai ti zong hi avela ka sei do nom ken nei tu ni a hi Manipur Meitei government kapom ta pu vi Meitei government to hin kei ho cheng khom kit thei ka hi ta po vi hizi chun administration atumani pe win lang Meitei ho hi ke ho in sa in hlang tabanga cheng khom thei ka hi ta po win atuma chenga separated ka hi ta vi Meitei to avela chen khom ding hi kei ho Kuki Chaten ka ngai thei ta po ve hi chi chu hi thei mong ta pon te hi ji chun separate ka hi ta ven a chuma ki o ma hi tan administration ke vai hop na jong ne pevin ti ai thum ta vai le tu ni hin kana me te ho ki chi chanen thu mo hi te Meitei government sumang o hi tin ei ho government chu tungdo o hitin hi chi itundo pau chu Indian government in Manipur government thalengin nei phone pe in ti pa zo hi thum lew hen tu ni a hi I movement u jong chalin tin Kuki Chate dinga jong ki hin so na khat hit zo dinga hi ti chu iga phone thei ken wa hin chule ko tu in sei be kit na chu a hi le gam gi phaya nu te hi hen a hi lo la avenga duty ki po na chung changa hi mi tam pin kam pau a hin nei tan a hi le hi chi chung changa hi hil chet na khat jong a hin bo lovin ama hon a hil chet naw he a hi le tang khul le leng mai hon Kuki Chate ni le cha hung lut na lampi ho national highway to phateta kha tu ma a hi lo le district inter district connection na kampu pi gam kai sunga ni le cha hung lut ding zo si mun tina 18 tan pi ta ji win hi chiwa hi gam gi phaya ko tu makai na le CSO dang ho ki to khoma thu na khat anakineya hi chi hi counter blockade ball humding ti achu agam kaya avenga duty poding kyongki gonga aban le gam gi phai hi center force ho hinga jong ki seya hi chi chu tu ni chan ge a hi ki to pi a hi aji chu hi chi ko tu makaina a tu ni a blockade ball zinga Meitei le tangkhul ho ki tho khoma leng mai ho ki tho khoma igam sunga ni le cha hung lut ding ho kha ho hi Kuki nam mi pi ten gachiu hitin gala do sa oi ti ti a na ki chi line center force on e phal lo je win an ki chi thei ta pon center force le state force in hi chi hi ke hon hin bol naw wingi phat chom khat nei pi win ti a athum je wa chu ko tu in hoti ai le ki wedding a hi ti a anaki vejingin ahin la tu ni chan gya government in to do im macha nei ta lo je in hi chi counter economic blockade kitipa hi kitha bol kitna ama ho gam sunga loading ho jong ki kha tan pia pan kila a hi chiwa hi duty ki bol hi ti chu hil chet na hin bol lovin ahin la hi chi muna
gam gi phaya duty hon I het diu khat chu a hi le point thum ho a hin pi ben hi chi point thum ho chu I tha diu a hi blockade ki bol chong le ambulance I to bang adam lo mi thi po au ma hi le hi chu ho hi I tha pi diu a hi ab ni na a chu a hi le Army Center Force Convoy ho ahunga hi le sepai ho zong kham lo ding hi ti pa hi ain phong do ke no vin an thum na a seu cha hi le Indian Postal Service ho zong hi happy ding hi chi ho thum ti lo wa chu a koi chu hi zong le hen I kham diu I kha tan diu ti a hi in a hin la hi che wa point kha jaw be lang CM ho MLA ho wa le zong le ki hon pi ding hi ti le kilom zep ding a hin aji chu amasa jong chu blockade a ki bol zo nunga khem chan jong nom ta I gam sung a hin ho pa wa a dei na a hlai le a hin hi ji chun hi chi ho jong chu ga zaw le wang chu kilom zep a hin na a hin la ama ho thu na chu hi chi point thum ho hi duty hon I hla diu a dang si hi kilha lo ding a hi ti a jong hi tu ni a chu ko tu hon jong het sa na le gam gi phaya duty ki bol na chung changa hil chet na ho a hin bol ve ti chu mo a hin Kuki in pi Sadar Hills a ko na kiveng dinga het sa na jong a hin bol vin ngi chi Kuki in pi Sadar Hills son tu ni a thu so a hin bol na wa kiveng dinga het sa na a hin bol pa chu a hi le tu a jong hi Nagaland gam kai sunga lengmai leader ho a hi lo le tribal leader cha chom kiloi khom wa amuna hi rally ho jong ananei viti a hi ji chun koi to bang Dimapur khopi sunga Kuki cha te I wa hi le mo po lo dinga het sa na ahung ki boli koima bazar dunga jong mo wa le lo ding le inop no ma het mi het pi lo wa gamo kholai len ti ho hi I bol lo diu hi chu ho hi ei ho ki ven bit theina ding le ei ho dam theina dinga thu phon ki bol a hi in ji chun a hi the a hi le kana mi te hon Kuki in pi Sadar Hills thu pi hi zui chi oi ti a jong hi in pi hon jong thu phon a hin bol ki no ve ti chu mu a hi in gamle go din mun le thu ki thang ho hi iwang sit pi kha lo te diu deisa na in hichi ki ven na thu so hi ka hin bol ti a chu Kuki in pi hon jong thu phon a hin bol ve ti hi mu a hi in etiam khana tu a hi aninga hi ta hi a leader hon a hlang sap ho bang hi Kuki vet dan ngen na thu sei a hi vin in zo khat le hi chi chu Kuki te a hi ti hi hin veo hen lang hi le mi phalo khen khat chun action na mo la jing mai the a hi in izi chun a hi the ai le tu a hi Nagaland gam kai sunga di sa na Dimapur nei dewa ho tinga hi danger mong a hi in izi chun a hi the a hi le hi chi wa hi mo wa le lo ding le to sit I to lo na de win Kuki in pi in thu phon hung ke bol a hi ti a hin tu le tu a hi mawa lang jong hi boy le jeng a hi in mawa langa igam ho a hi lo le kho ho hu avet na vai le avet le lo a hi ta in hi chi no do theina ding te a hi to gon anei wa Nagaland gam kai sunga Kuki ka hi ti a pom ho JOUSEU jong hi I chan hung cheng thei diu ham a hi lo le iti ta le hin a hi no do diwem ti jong hi tua hi kiling ge a hi in alang khat langa hon I het lo wang wa hi chi to bang thil hung so a gen thei ha sat na I hin to diu ho hi alo thei lo wa I hin to diu mong cho a hi in a hin la ho hin I movement pau hi a hi ding dola I tol thei lo je wa tu ni chan ge a gen thei tho wa hi chi to bang ho hi hung thung a hi in a hin la pathinin hin ma puin tin Kuki CHATE mun khana theina dewa hin gon ding na pau chu ti ho atuma ki vai pu deu ham ti ho chong hi ama hon I chung wa eng sit a hin bo lai se wa hi hon la gal ki bol ngam lo hon la mi bol ki bol ngam lo a hi ting le
pathinin imau ahin puizinga hita cho aban bana hi ihung chal de wahi ti pa hi iga sei the hin tin hi zong le pathinin in gon tiang le chun gen thei zong I tho deu a hi wanga imasangu chu ki pa na hung hi dinga hi ti chu iga phon do hin tin tu hin Myanmar le India gam kai sunga gam ki hiel ding dan to banga thu asei na ho ga velo hen hi chi hi iga he thei de wa chandil gam kai sunga Myanmar to ki boulder na area to more lang til hen Kabo Valley langa sagain region na hi chi lang side na boulder a na ho khu tu le tu a hi India hin Burma to boulder ho a hi gamgi phateta asima fencing gen thailo ahin langkhat langa sim go na hi zong le Kukiland gan ki kha ahin Nagaland langa zong khona ga wana kha u hi chi kamjong langa zong hi Kuki Chaten hi thei pon ti a chu teng no pal gam kai sunga zong chief hon zong house hon zong na sata kham na le kha phon jing je wa hi boulder fencing ho zong hi phatita ki sim thailo a hi in a hin la attention dan hi event na hi le chun tu le tu a hi Burma gam sung zong boy India gam sung tilhen Manipur gam kai sung zong boy a hi zi chun India te hin a pillar ho zong hi avet na wa hi le a chang le ama ho langa ga lut ten khat zong e ho langa hong lut ten khat zong zi a hi zi chun chandil gam kai sung langa I het thei deu chu pillar 66 65 68 ti ho hi ahin la I het thei deu wa chu chandil gam kai sunga Burma ho to aki gam git na lang hu Burma in akila ding chandil gam kai sung hu neu khat tilhen 1.4 square mile na hichi ala ding aban le India in sagain region morekom langa Kabo Valley ati now hu 1.4 square mile ho hi la dinga masanga patna anaki hova 2000 na jong cho na final lo hi tan a hin la a thu hi akichi lo tilehen hi chi thu a hin pat ding wa hi Burma gam sung ahung ha boy ta ji chun ima official ta na chil hata ta hi thei ta lo a hin la hi chi ho chu tu a hi agama tilhen India le Myanmar gam kai sunga ichilanga mopo hon ki ho hla na khat anei ki novin tu ai hla thum zo le hi chi hi avel vet kit na ding to gon hung ding hi ti jong hi mo ai kinin hi cho ong ki hial wa hi le chun chande lang I chan na hin la lut no wa India lang in more gam kai sunga hi I chan ge ya kol gam sung lang a hin la ding ham ti jong hi khat vei update ahung umai le cho jong chu in phone kit de wa hi chi chan chu tu ni Kuki news mang cha a I gam sung inam sunga gen thei ha sat I tho na ho I ga phone theu le mi pi hon pan ila ding dan no le tu ni a hi Kuki Chaten option dang momong ki nei lo hi chi to bang to gon ho jong hi inam sunga nam se pai ka hi ti hon kum som li an del wa a hin la adel ding dan alampi jing jong hi anasim do thailo wa hin pathinin Kuki Chate eilung si jalin tu ni a hi I rot pau I lampi dingu eiko mu a hi ta in a hin la hi chi pathinin eiko mu na lampi jong chu tu ni a hi ti ta le lung tup nei ta vai hom inam sunga hi nai pon kum som thum lang igam ina ma dinga vai hom ka hi a hi lo le nam se pai ka hi ti a vai hom hon pan a hin la bang wa hi tu nia jong igam sung inam sungin hi chi chan ge thi na man na I to nungu wa jong vai I hop jing pau hi vet na hi le da be se jing in kanam mi te ho tu a hi phateta I panu wa det ta I din lo wa hi le chun email mo ho hin I chan ge I chung wa pan ala de ham ti wang sei the a hi pon aki got na wang anasale jingi Kuki Chate su chimit na ding le
Kuki CHATE gamla pi na dinga hi I chan ham khana email ma ho phai cham ho hi hen thing lang ho hi zong le na sata in ki got na ne win hi ji chun Kuki CHATE tu ni a nang khuchi ke khuchi ti a khat la khat ki dema khat la khat ki sei sit phat a hi ta pon tu ni a hi Kuki CHATE hi min ei het na pe nu zong Kuki mina ei het no hi in hi ji chun hi chi hi phateta din piu hi tin pan ila de wa hi tu ni a hi nang khuchi ke khuchi tin ki henu hi tin igal hi bolu hi tin lel lew hen azaw lo te zong chu khonung le na so chat lo tho tho de wa hi I to banga peng peng zong lew chun Kuki thi ana thi ki tho tho de nge hi ji chun ai theile phat kilem pe na hi I bon chawa Kuki mina ding khom ki nu hitin tribe ho min divide and rule a bol khumna tribe min ho chu dal ha phot nu hitin igam inama ding in gal sa nu hitin pateta apang lew hen Kuki CHATE ilol hin de wa hi a khoti lawa hi le chun Kuki CHATE a dinga ki hin so nawang hung ha sajap ding a hi tai ti zong hi a chai na pe na ka ga sai thein tin tu ni Kuki ni usin ve hin ngai hlo JOUSEU na chung che win ka ki pai na bon cha win pathin in phat thein na bu jing taw hen